Mututhuko wa murimu wa COVID-19 wacema guku bururi-ini, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga eranire ati thabari ciake ituri-ini itiganite agithing'iriria a Kenya manyite mbaru mendekithia ma kugarura watho no guikiria wambire guikiria. Akihikia kiraniro gia gucokia rwimbo rwa kugarura watho muthenya wa gatatu kirumaniririo ari mwena wa gicua-ini ni atariirie ati BBI ni rui ruguthereria mundu o wothe ukugeria kuhanda mung'ethaniro mbere yaruo. Kama mtu ana njaa umpatie yeye samaki ambaye amepika, ataikula na atashiba, lakini kesho atakuwa na njaa tena. Lakini ukimfundisha kuvua samaki, mumpatie yeye chakula ya milele. Gicunji gia atongoria makiria aria manyitaga mbaru munini wa president makoretwo makihinyiriria ati BBI no njama ya guthondekera Raila Odinga njira huthu ya gukinya thingira-ini wa iregi hatari na mung'ethaniro, angi magikwo ati no njira ingi ya kuongerera wathani wa President Uhuru Kenyatta thutha wa kurikia ikereka riake ria miaka 10, undu uria Raila Odinga akararitie. BBI sio kupatia Raila awe rais wa Kenya, Uhuru awe waziri mkuu wa Kenya. BBI is much more deeper than that. We have a meaningful conversation and our contribution towards the Building Bridges Initiative kwa njia ambayo hata mtu yoyote, sio lazima utoke katika kabila kubwa ndio uweze kuwa rais. Tuunge mkono BBI because this is the only way we can be included in the expanded government. Na kwa mwena wa ithuiro ria bururi, mwandiki munene wa ngwataniro ya aruti a wira ni ateteire micemanio ria ikoretwo igithie na mbere gwake iria irakuruhanio na kwarirwo kwa ndama cia mwaka wa 2022. Atuoli oigite ati kiria mareka no guthugunda mucoro wa kuhitukia mogaruruku watho-ini na ni ihinda ria gitaro giki kinyitane niguo kigunike na mubango uyu makiria. Na kila mara mkinisikiza huwa naambia nyinyi Musalia tulimteua mwaka wa 2016. Kitu tunataka tu kumfanyia kidogo ni panel beating na achukue line. Asichelewe na wakati ni sasa. Lazima tuweke tofauti zetu kando, mambo ya siasa, tuje pamoja tuweze kufanya kazi pamoja. Tukicheza kwa side moja mpira utaingia haraka. Kamiti ya BBI irerikana ati nirikitie mihango ya kungania maoni ma gucenjia watho kuma kuri ya Kenya igacokia kamaiguithania na yerekeire kunengera President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga mendekithia mayo niguo maheane mwerekera wa uria megukinyanirio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.